umfoka Vilakazi sila namhlanje mfowethu abantu bayalwa bazwisa ukukhala kwabo ngerandi mhlawumbe awusathi usibeke ngokwakho ukuthi sibekwa yini thina siyi-Azania Youth in Action siyinani political organization sila sikhona sizokweseka i-national shutdown sithi leli randi kufanele libe u7 randi nothi le mali ayidla yona ukuthi bahluphekise abantu abamnyama bakithi baseningizimu Afrika kubhlungu ukuthi bengilindele inkumbu zabantu ukuthi kuzogcwala ngabe silana abanye ngabe sebasephoint ngoba lesi simo esihlukumeza wonke umuntu waseningizimu Afrika kubhlungu ukuthi khona abahleli abasemakhaya ikakhulukazi amadoda alelizwe kufanele ngabe ala ukuzovikela izwe ngoba izwe selihambile okunye okusibekela ileju 20 ezobe ikhona ngolesihlanu sithi thina siyi-Azania Youth in Action asihambisani nokuhlala kwayo iju 20 kulelizwe ngoba siyakholelwa ukuthi ukuhlala kwabo bazodayiselana izwe babamkhulu ngoba ukuhlala kwabo abaqala ukuhlala kodwa akukho la sike sabona khona besifaka khona engxoxweni zabo bekhuluma ngekusasa lalelizwe so ukuhlala kwabo sibona ngathi bahlala nje bahlalela ukuqindezela baphinde badicele phansi isithunzi somuntu omnyama mhlambe nje sibheke kakhulu indaba yerandi ngoba it has been going on for a very long time irandi laqala ku7 rand laliko likhuphuka lize lifike la lifika khona obani aba responsible for yonke lento ngokwakho ukuba responsible lapho abantu aba-responsible amabhenki nabo bonke abaphathi balelizwe ngoba siyakhwela ukuthi izwe licontrolwa amamafiya lawa ahleli lapha eLontuzeni eStellenbosch so before bekune competition phakathi kwamabhenki agcine amabhenki esebona ukuthi i-competition yenza bangazuzi ukuze bazuze kufanele bahlangane benze into eyodwa ngoba irand namhlanje nje lu-17 rand ukuthi kubenefit wona amabhenki mhlambe umuntu omnyama mhlambe asibheke ukuthi ubani lo owayekhona owavumela lento ngoba bayenza lento sekuvele sekuphethe uhulumeni wabantu abamnyama bayivumela kanjani lento ngoba babeyibona ukuthi izolimaza abantu abamnyama osopolitiki nje ufaka phakathi iqembu elibusayo ngizothi elibusayo ngoba kusawulawula lona uANC banesandla ziningi izinto nezinqumo abayithathile nabamhlophe ezivalela umuntu omnyama neyiqindezela abantu abamnyama siyakholelwa ukuthi ke akuyona inhlangano kahle kahle noma kuzona inhlangano zepolitiki ezifomishelwe ukuzotakula umuntu omnyama zonke ezifomishelwe ukuzoxhaphaza ukudicela phansi isithunzi somuntu omnyama so njalo mabehlangene bahlangana bona badiscuss ukuthi umuntu omnyama bazomqindezela kanjani kodwa yena umuntu omnyama akakuboni lokho sesigcine sathanda abaholi balelizwe ngaphezulu kwalelizwe mhlambe esibuze nje ngani inhlangano yenu are you guys a movement, a civic movement or ni political party thina nje siyinani political organization kusukela ekusungweni kwayo iAzania besishumayela kona ukuthi abantu ababeke eceleni imbono yezopolitiki engafani babumbane bavikelele lelizwe bangakholelwa kwipolitiki ngoba ipolitiki vele ayifomishelwanga ukubenefita thina abantu abamnyama sithi thina ababeke yonke imbono yezopolitiki indle emnyama ibambane ngoba inkinga yethu iyodwa mhlambe ngokubuka kwakho kule nkinga esibhekene nayo kakhulu yerandi ngoba idestabilize izinto eziningi especially kubantu abamnyama ngoba bafika imali kade vele yaziwa abelungu mhlambe ngokubuka kwakho do we need a political solution or khona indlela engasolveka lento ngaphandle kwama-political parties no we don't need a political solution into esiyidingayo manje ikudita iyona ezolekelela ofanele silwe manje indlela efanele isukume ilwe iliswane nalo hulumeni iliswane nalo political system ngoba kahle kahle imhlangano nama meetings mhlambe nokuvota akukaze kumsebenzela umuntu omnyama isixazululo ukuthi nje kuyiwe indle emnyama isukule ilwe kube ne second violent revolution ngiyazi abantu mangithi second violent revolution is needed bavele bathi uVilakazi unodlame kodwa isona sixazululo esinaso kulelizwe bakhona asikhulume mfowethu Vilakazi isixazululo leso engathi sisibonile emazweni anjenga no Burkina Faso weba umuntu oyisosha wavele wathathizwe wabopha zonke igebengu ebekhona wama politicians ucabanga ukuthi nathi we need that kind of a solution thina mhlambe besingakholelwa ku-SNDF kodwa o-SNDF naye umphathi wamasosha uwakwaveza ukuthi bayi-department eyonodoli ekhontrolwa osopolitiki so thina ngokwethu ngesifane neBurkina Faso ngoba iBurkina Faso
uhulumeni wayo namasosha wayo bewa independent ekwazi ukusukuma avikele izwe. Kodwa thina okwethu kuhlukile ngoba vele amasosha ethu awonodoli bakhontrolwa yibo osopolitiki. Thina isixazululo sisemphakathini, iwona umphakathi waseSouth Africa kufanele usukume uthi sesikhathele labantu babekwe yithi kulezi ihlala abahleli kuzona, futhi kumsebenzi wethu ukuthi sibasuse kuzo. Ungabuka ukuthi ngoba kiwa okhethweni manje siyakholela ukuthi ukungeniswa kwabo kwabantu bangaphandle abangenawo imvumo zokuba la bafuna ukusebenzisa bona ukuvota ukuze baqhubeke balibuse izwe ngoba bayabona ukuthi thina asinandaba nabo, sesifike la sikhathala khona. Mhlawumbe sithinte kuyona indaba yabantu bokufika ngoba ibukeka iyinto eyinkinga kakhulu. Khona nje ade befika aba-153 base-Palestine, kuvele kunemingcele engavaliwe. Ucabanga ukuthi lokhu mhlawumbe kuyinhloso zakhe ugovernment njengoba usho, noma khona lento ethanda ukusho upresident athi kumele sibe ne-empathy and compassion? Ucabanga ukuthi i-empathy ne-compassion iyasisebenzela as a country? No, ayisebenzeli. Ngizokwenza nje umzekelo. Kunalento abahlezi besitshela ngayo bathi bathini bathi kufanele thina wonke umuntu aphile kulelizwe. Lokho kwenza izwe lingabuseki, kwenza izwe lethu kuhlale kudlobongelwa, kube nobugebengu obuphezulu. Ubuze ngabantu base-Palestine abakulelizwe. Thina si-Azania Revolutionary Party sithi abantu laba base-Palestine abakulelizwe enye yegame kahulumeni yokuthi siluze ifocus, singafocus ey'ntweni ey'balulekile njenge-G20 ezodayisa izwe lethu. So indlela nje yabo ukuthi siluze ifocus, singabuki izinto ey'balulekile, sifocus ngapha ngoba bayazi ukuthi kule insuku zamanje kusematheni ukukhulunywa ngabantu aba-illegal. So bacabanga ukuthi sizodiverta, singakubuki lokho abafuna ukwenza ngoba as usual makhona abafuna ukuyenza, kunemhlangano abafuna ukuyihlala singayiboni. Ba-create iskandari esodiverta abahlali ba-South Africa bafocuse kuyo, then ngapha bona bakwazi ukwenza lento abafuna ukuyenza. Mhlawumbe sesivala kunombiko oke wavela engathi upresident uCyril Ramaphosa uthe kwi-ANC ayimnikeze idate efuna aresign ngayo, kungathi angase aresign after i-G20. Mhlawumbe ke wazizwa inkulumo njenganalezo? If yes, umbono wakho uthini? Cha, inkulumo efana nalezo kudala zikhulunywa kulelizwe ukuthi uRamaphosa even ngesikhathi sephalaphala bekushiwo ukuthi hayi uzoresign. Thina si-Azania Youth in Action sithi uRamaphosa ngenhliziyo yakhe kade resign, uhleli kuleli office ngoba ucontrolwa yilaba abamphethe, bathi sakubekela ukufezekisa le mission ngoba elinde i-220 nje, ulinde ukufezekisa izinhloso zalabo abamhlalisa kulesa sihlalo, then kuyobe sekuthi ke sekangaresign. Kodwa okwamanje akazi ukuresign engakayifezekisi into ayethembisa ngoba ukuhlala kulesa sihlalo khona into okufanele uyithembise kwabanye, then awuphumi ke ungakafezekisi inhloso zase Stellenbosch.